Min xos ahem ata Чахов Иван Гавгилевич. Кини тыынча 915 сыллааққа атыржақ ыын отут күнүгер таатал уһум баяган эхилиэгер төрөбүтэ. Ага дойду улуу сегитин кемигер кини кутаама ден колхозка председателинен үлелэбитэ. Қос әбәбінен ағы соғыны төрөтөн, иитен, үлэһи дьон оҥурбуттара. Ма суға болын кугук тутууга программынан үлелэбитэ. Кини көмөтүнен баягаға, устааттаға, әлбәк саңа же тутуллууда. Тыынча 945 сыллааха қос әм тыылга үчүгө үлетинихин Сталин медалинен, онтон кэлин икките Ленин орденларынан нараадыламмыда. Мин қос әбінен кен туттабын, мақтанабын. Куприянова Лена Жукуска коротта национальная гимназия үһүс бакылаһын үөрэнэчтебин. Хосаһам Иван Петрович Колдезников 1932 сыллааха багантайын хеллегер төрөбүтэ. Сарыгар тыынан этинен ханынан билбите очотоҕу оҕолортон хаалсы бака колхоз араасылыгер өлөлөспүтэ. Тыылга кыайын уһансыбыта. 1905 сыллааха тыа хаайстыбатын техникумун бүтэрэн агроном эдетин олбута. Эдетинен байгантайын хеллегер Герой Егоров атынан колхозка, партизан Заболоска атын совхоз ус алдан районун ухун көллэҕи отделениятыгар управляющайынан ырсыл үтүө собастаахты күлэлэбитэ. Ус алдан улуһун лөгөн эхилиэгер бочуоттаах олохтоого Саха Республикатын тыатын хаайстыбатын туйгуна тыыл үлэ ветераны үтүө собастаах үлэтин иһин бочуотуна грамоталарынан Адам Иванова Мария Дмитриевна 1902 сыллааха Усалдан районгар төрөбүтэ. Бастан колхозга бригадиринен үлэлээбитэ. Үлэтигер нахай чүгэдик үлэлээбитигер Коракка трактористтар устарга үөрэттербиттерэ. Сэригер эрдьон бараннар кинилер үлэлэй оҥор буттар. Тыалыкерди бүтэр баахына оҥор бутта. Бурдугу ыспыта кыһын оту маһы тиэй биттэн. Сари тыыл уонна үлэ ветерана. Быйыл улуу кыйы 7-15 сыла. Ие дойдуну фашистскай талабыр жуттартан көмүскүр уаттаах сириге биги эһээлербит уонна убайдарбыт саа-саадах тутан үлэ тыл фронтгар үлэлэн кыйыны уһансыбыттара. Кинилер сырдык ааттыран ахтар саныыр уонна үйетитер биги ытык иеспит. Хос эһэм Партаяканов Иннокентий Семенович чурапчы улуһун сулан нехелегер төрөбүтэ. Кини сери сылларгар Иркутскай коракка баянайдарга атахтаңһын оҥорорсобокка үлэлээбит. Үлетин булаанын күн айы $300 эбит. Онон ол собот историятыгар ан маннайгынан стаханевистин үрдүк аты ылбыт. Эһээбит хартската ол собот музейгар ыйынан тура. Биһиги дьиэ керген кыырыкта. Мин тапталлаах Қосыбаем Сергеева Елизавета Филипповна 1930 сыллааққа төрөбүт. Быйыл тоҕуон сааһын туолар ытык кырдьаҕас. Кини тыыл педагогической үлэ ветераны. Сэрии буолар кемигер кини 11-15 саастаах кыысэбит. Бары сэрии сылын оҕолорун курдук колхозко от үлэтигер. Тейиге таһыыга оҕус ат сиэтээтчи. Таһагас таһааччы буолар эбит. Кирпичче үктээн бааһынаҕа бурдук быһан оҕуруокка Хортовска диэппэ олордон колхоз бары үлэтигер сылдьыбыт. Сэрии тыылыгар суобастаахты күлэлээбитин иһин тыыл бэтерээни диэн бэтээллээх. Келин үөрэнэн учуутал иделээх. Төрдөн сыл оскуолаҕа оҕолору үөрэппит. Учууталлара диэн наҕараадалаах. Саха сирин үөрэҕириитин бочуоттаах бэтэрээне. Хорон эһэлиэгин ытык кырдьаҕаһа уонна бочуоттаах олохтоого. Мин эбээбин олус күс. Чыгый сааһыттан аатырбыт, арамаан барыскал арба бар. Абытай арамаан атаһым, абалаах күөлүгэр сааланы, арғааҥы тураңна хатахтан, алталы халбаны хаптатыа. Бу хоһоону поэт күннүк уурастыырап мин хос эһэбер Роман Иванович Брызгаловка абытай арамааҥҥа
Анабыт. Эһем тыгынчы 942-45 сылларга аға дойду сериитигер кыттан кыл сулус уоржанынан наградыламмыт. Буэн фронтовик тыгынчы 945 сыллааққа серииттен эргеллен келен саха сира сайдыытыгар улахан сыратын уурбут чулуу киһи болар. Хосе бәйбит Евдокия Алексеевна Агдалачуа тыгынчы 940 сыллааққа бүлүй улуу өрі куба сарбыт тен сиригер төрәбітім. Оға сағы кыртуая қауын, горны улуғын, умағадын эйлегер ийтілі көлбітім. Онылда сағығар она қөлбіткен сирке опко маскерлиге үлерәбітім. Сери сағына жамсығын үлләбіті, отчығырқа үлбәттет сасақыты. Почтаны, докумонлары, жон қамына фронтовиктары тахарытым. Сайын куястан, күн сас бадырантым. Күн тынныттан тоғы баққа нәрүлелеретім. Хоралгар атынан, хоралгар оғуынан, оғық соғуық болығына хатыр тиерітім. Бәйті әтерден әйттен, бөреттен да құттанларбын участақытар бар тиерім. Ол сағына үйәттен кәлбет бірікәз қалбаңына баққа туағара. Сәрі бүппелін кәніне бағыға санитарканын үлеләбді. Күйігіні уаңсы бұд бәдәрән. Жокулская город национальный гимназиятын түрдүс в калахын веренәчті Забылский саямын. Хосе хэм того хонтет састах Жокулская город олықтауға сери бетерені Николаев Роман Тихонович туғынан кәпсе. Хосе хэм тыхенчі 904 сыллаққа кығыл армияға ыңырылы бұта. Кәлін Японияны утары серигі күтті бұта. Қытай Корея чөлігер түхелдірігер үліліспеті. Сериге барыян иннигер сүйрбетче састағар Жокулская город арас районларыгар чол жон оларар 2 әтәстәғ жейлерін әлбәғі тутуспыта. Бәрі хаттартан толубаққа город сайдарын туғығыр кылатын келдірсіпті. Сынялаңы тақсан баран дача туттуыта үгіз оқыру тахын арас өйкелері қос әбәбін кытта үнерілер. Бастын терген ден Жокулская город ыпыт Глубинскай округ атыттан кыттан кыйылақ болбуттара. Әбәбінен Евдокия Прокофьевналын жаллақты колорбуттара 6-12 сылы болбута. Дерт оғылақтар үгіз сиеннердәқтар, қос сиеннердәқтар. Веги кенілерден холыбыр олыбыр, кен туттығыт. Мен қосыбәм Новгород Пелагея Федотовна 1937 сыллаға чырапчы өрөнігір кындалға төрәбіті. 1942 сыллаға қоту кәбәйі өрөнігір күз өттінен көхірлігі барбыта. Манна төтін бір қолқостан 5 түнчі кейі балық бұлтағынығыр сылжы бұттара. Әбәм көпсеріден бестәқа дейері әтті күн ағуынан айына бұттар. Баран ихэн тит түрдігір қаққаланан қаналар. Құта аттан иттәлер әбет. Кәбәйге тиен ағата балық тухағынығар қылжы бұд. Иеті балықсыттарға үтілік әтірбәс тегері бар бұд. Сәтті жия кіргентен үс әрі кейі болан дойдылырғар әргілі біттер. Аттыттара уолжан хоргыын әлбіттері. Әбән қойытан өреметі. Мен хос әм ата Александров Петр Петрович. Кені түрдің сыл математика учтылуынан үләлер әді. Кені алта оғыну түріп біті, ипіті, өріқті біті. Сәрі сағаланы тігір мен хос әм 13 састақ әді. Улахан жонлары күтті тәңе үләлер әді. Бұл тур әді. Иелері тириннен беркәһә үтүлүк тигәр әді. Онна фронға үтір әді. 1904-5 сыллаққа. Тылғы күстәқ үләтін иін мәдәрін нақрадыла біттара. Хос әһәм олус сөбілір әді мәдәрін. Онна мен таптыбын әһәбін.
Добрый день, меня зовут Сивцев Александр. Я ученик 8 В класса Якутской городской национальной гимназии. Я хочу рассказать про нашу бабушку, Бурнашову Анастасию Васильевну, которая чуть-чуть не дожила до этой победы. Когда началась война, райком Усть-Алданского района экстренно собрали девушек, чтобы те прошли краткосрочные курсы трактористов и комбайнеров. После прохождения курсов они сели за руль трактора ХТЗ вместо ушедших в армии мужчин. А так они работали до конца войны. Район был награжден 4 раза переходящий красное знамение по республике. В этом есть и частица заслуги моей бабушки. Я горжусь своей бабушкой. Она, которая во время войны несла свой вклад во имя победы. В нашей памяти останутся